Swastiastu. Yang wasta anak Agung Nuradipal Putra Asmara. Kelas 6B absen kalih. Mungkin tiang jagi nitayang satwa di bawang tekan di kesuna. Ada tuturan satwa anak makurenan. Ngelah dua panak loh. Ne keleh ada ne di bawang. Anak cenikan ada ne di kesuna. Kurenan jadi ngoyong di desa. Geginane sewai-wai maburu kauma. Solan di bawang teken di kesuma melenam pesan. Tambina cara gumi teken langit. Di bawang anak jemat, duak magain nulungin reramene. Iya duak masih raos, duseng raos ane jelek-jelek. Melenam pesan ajak nyamane ni kesuna. Ni kesuna anak bobab, mas magain duak saja ngai pisuna. Entah makrana, imemes datang ngugu pesaden i kesuna. Sedang di danu, di bawah marasuan ngelusum padi laut ya kaya. Sambilangan ngabajur, anggong ngalih yeh. Karena ngugu bumi ni kesuna, ditu lantas di bawang tik tiga. Yama hangat, tuntun dena megedi. Ni bawang lauk megedi sambilangan ngeling siksigan. Di Sumbade yang utang rumah dekat ya di Tukade ketemu aja i cerucuk kuning. Ditu i cerucuk kuning kapilasa teken unduk ni bawang. Ni bawang gotolah bang emas-emasan. Merupa pupuk, kalung, subang, gelang, buntung, muahkan sutra. Sesukan di bawang ngolah pengangguan yang langlang, di bawang ngoyong di rumah dadone. Tusentaing ia ke rumah reramane. Kacerita jani ni kesuna tepuk mbok ne penganggo ane melang-belang. Laut ia nakonan, uling dija ia eman penganggo muka kita. Disubane orang hina teken i bawang. Laut pesu kenahi i kesuna ane kaliwat loba. Ia dot man perhiasan cara mbok ne. Ni kesuna ngoren memene niktik apang kanti babak beler. Di subana ia tik juga laut ia ngeleng ke Tukade. Ditu ia ketemu aja i cerucut kuning. Kacerita jani i cerucut kuning natal i kasuna. Di sini na gumatat gumitit. Naka jumah gumatat gumitit untuk mencanin di kesuna. Ditu lantas i kesuna ngemasin mati. Puput sampun satuan tiange indek di bawang teken di kesuna. Om Santi 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 Om.